yo nó mà cái đó chicken fried rice là hai cái chỗ của tao đây đó là siêu kem bên mang anh tiếng ngon bắt làm cái đó ngon đặc yo dah festival di mang lero na bắt làm ya là xin nó mang cái là chỗ đó si chú ý kia là ăn cái gì mà si bánh mà đi là si bữa nay làm mong đây tuần mai itu ngon cái chỗ itu mang cái gì bang tin itu mang yo non dapat tolong order pam lo kasih nang lan bonde lebih non mang ekdom jipur manci tong la to kecu po mane order lo sami cilang sami mana bang ke yo ipo itu mang la to yo mang ke denan bonde mama ya kasih nang bonde lo nang cirkang cat pensi gitu tong pun antang le jang kio expert kemana ke jam hama mena citu nang le mana to nadi tu chong lo men yo an tu cide sige bang to chulong da mana ya me der chat hai ngom boleh dang mang dei chu bangket tangan lo la bang chu tang telang yu la telang yu chu lok lang beng pet lo chu bom lang cái kedam po kelang oh legendary tu atum ta darling tu là bang chu England pigan yu chicken chow momo ra chalo lagi plate don nó đang kêu ông đây cái làng này nó là cái làng luôn rồi chú em bên cái chú đây non bang cả lo đam cột lấy á kasih penanganan tu kamu deh don nó đây Woi kita me ini tu kini lepas so apa aku nak lepas tu kenno. Bang ai foto cho thai mu foto cho thai lá đó là gì giờ nó này foto cho thai chung là nó là gì cái đầm bò nó mang cái em giờ làm nó ấy luôn mấy cái luôn nó là mấy mama lo bang à video mana nè cắt cái gọt cắt mang dah chúng ta căng tin luôn em tahu kalau kemarin tuh căng tin banget minggu lo lasi lang lo di TikTok ini program telan langan di TikTok lasi nombang em tahu lo lasi dengan tuh deh ini paklang tapi gue dan ini buat kamera saya itu bang buat aja lasi deh kemarin itu